Dawa ko na. Nakaluto ako, mahal. Agar mo sar ka pa'y asak ba'y asumra ka iti trabaho. Kuha mahal. Sanan. Maladawa kami nan. Anya, angam sayang matiin lutok, mahal. Ikabil mo iti ref. Kanak tayo ito nagamitak. Angam, mahal. Basta ikabil mo pa lang iti ref ko nakmet. Sige tama pa na kon. Maladawa ko iti trabaho ko. Apay nga itaka lang asumangpet, mahal. Nag-overtime ka kadimanan? Uwan mahal. Ado nga mintinas ka nga may inventory. Iswa nag-overtime kami. Kasta ka di, mahal. Uwan. Sige nga. Apay nakaringa pa lang. Katrabiin. Inururay ko nga ruti panagawid mo, mahal. Di mo mat nga min intex nga ag-overtime kagayam. Kunakit di ano, anyan tinapasamakan ka. Jay, ko kamin. Ay, nalubat ti cellphone ko. Uwin, nalubat mahal. Iso, dya akong nakatext. Mapantang nga rin maturugan, mahal. Ay, baka turturog ako na yan. Uwin, mahal. Agsawa raklat bit, ha? Sumaruno ka dagos iti silenta, mahal. Nay, kunak man no day off mo ita, mahal. Nakapulis ka man. Sa dino ti papanam. Kuha mahal. Imawag kami ti boss ko itay. Masapol asumura ka kano ita. Adda ngamin sumangpat nga istak at masapol nga diskarga mi. Kasta ka di, mahal. Uwin, mahal. Kasta unay mo't abang lom. Ay, siyempre, mahal. Abay, kaya't mo nga rod ang utak asumrag iti trabaho. Amangan mo't no sa balik it din at trabaho ti bagbagam apapanam, mahal. Ay, nawaw. Anya sa bali nga ibagbagamot, mahal. Awante sa bali. Siksi ka lang. Sige, mapana kon, tapno jak maladaw, Di ka matnangan, mahal. Ay, ijayak ton amangan, mahal. Good morning, love. Good morning to, love. Day off mo ita? Apay nga ada ka dito eh. Nakisino ka na ka ni pare Jason, ta day off na. Anya? Iti anya aga po, love. Mansarita ita. Iswa, rumbang na lang ang kadwata. Sabong para kan ka, love. Ay, wow! Nagbang lumatan dagito'y asabong, love. Siyempre, mat na, love. Nagustuhan ka di mo lang. Launay, love. Kat, agyaman na ka. Happy mansari, love. Ay, wow, naggana sa'yo. Happy mansari, mat. My love, so sweet. John, boss, dagito'y kadin, dagiti baro nga stocks tayo. When, boss? Okay, i-check mo na yung baga. Nang runa, kat baro at deliver dagiti sapatos. Ang mga ano at reject ka na kita. Masapo lang may subli, no at daman sana na saya, at ipan nakaramid na. When, boss? No problem. Siya kung timaka mo ka na kita, boss. Okay, karon. Nagiti baro nga stocks, ti rekomendayo ka nagiti regular customers tayo. Iti kasta, ngumato manan ti sales tayo. Ikanyo ida iti discount. When, boss? Mala, tanda pa'y pagna. Umawag kayong tulangan no at naparikot dito pwesto. When, boss? Anya nga ayos ti bagbagan pare. Nagpintas ni misis mo. Hanggang napimpintas mo ng jet checks mo. Shh! Tangiwat mo pare, ha? Amangan no manggag na ka ni Joy. Ay, sus! Kita pare ko, eh. Laglagi pa anatiliwan na ka ni misis mo. Ita, inaramid mo manan. Kat iti pa'y mismo akaanakan ni Busing. Delikado ka no, bilang lang, pare. Santo amamo ni bakit ko ti maipapankada kami ka ni Joy, pare. Ken, santo ba't amamo ni Joy nga dasawa? Ipasiguradok day taken ka. Day talang, no ibagam kan kwa na. Ay nawaw, among mat ajak ugali ti makibibiyang itibiyag ti sabali, pare. Engem, kas nakon. Aganad ka. Ngamin, awan palimed, asa na may butaktak. Don't worry, pare. I can handle it.
mayat ngamin no da reserba. Itikas na. Adda maisukat adagos no malubat dya may isa. Love, remuara ni Busing. Apay no rumor taman? Papanantangay, love. Intag date love. Anya? Ang amangan no agungot ni boss. Saan? Siya ti makan mo. Sigurado ka, love? Wen ko naklangaro din. Basta umanugot ka ang mapantag date. Ita ka din, love? Wala. Iti kasta, makasublita sakbay asumangpot ni boss. Sige. Ay na wow, champion. Sige, umuna ako na rumor Sumarunong ka, why? Sige, love. Ay na, wow! Nagpintas to in regalom akwentas, love. Siyempre matalab. Sigaman the girlfriend na sexy. Kat napintas. No di mo igatangan iti kasta kapintas sa kwentas. Nakasusweet ka talaga, love. Siyempre, aramidak amin para kan ka, love. Iso na laeng, tadinak matipaspas siya, ije balayo, love. Ay, kuha kami, love. Basit lang di balay mi. Kababain kan ka. Love, sa anak matkat ana arte. Okay laeng kanyak dayta. Tinapatag, makapasyarak ije balayo. Sige. Agpasyartan to. Ang saan pa nga itawan? Adapay nga min antik iji balay. Iso, bawal ti agyawid iti bisita. Istrikto na dya kabsat ni tatang ko. Iso nga inton maminsan ton, wen? Promise, love? Promise, my loves. Balayo, ngamin, addan asawam. Asawa akam pa, idi kat awagam iti anti. Ako ang amin, Joy. Ay, kwa, denggan na kumamit lava. Agpalawagak. Awanan ka iti bain, John. Nagpuskol tarupam amangawag iti anti, iti mismo nga asawam. Ti ko nam siguro kat kabalan nakapaglulukwa na niya. Joy, lava, pangasim. Denggan na, please. Awanan ti rumbang pay nga ipalawag mo. Agawid kakit din, kat ingka ay aywan ni antem. Taamangan no ada World War III ang mapasamak. Di ta ka man langan, chick boy. Mahal, stay, love. Di na pa naman. Joy, please, come back to me. My love, so sweet. Woo! Nagpuskol at talaga tarupa man niya. At dapay lang ganas mo nga gawin. Mahal. Mahal tarupang! Anay ko, mahal. Sorry ka din, Sorry, mahal. Ilutlutuan ka ni ilablabaan ka. Inaldaw ka nga sa asikaswan. Urno sak amin agamit mo sakbay amapan kang trabaho. Ultimo brief mo, siyak ti gumatgatang. Ngam ang tilagayam ti pangibilbilangam kanyak. Kwa, denggan na ka di, mahal. Agpalawaga. Agyaman aklaangan iti amin-amin, John. Ngam pasensyakan, saan ko a-deserve ti kasken ka, achik boy. Sorry, mahal. Sorry talaga. Di nakaw-awagan iti mahal. Ngamin, manipod ita, agsinatan. No ti amom kat mapakawan ka. Pwes, nagbidot ka. Agasam matay nawagan nak iti ante, iti sangwanan ti babaem. Tapno niya, tapno paglibakam nga dan asawan. Kwa, mahal. Pudno nga da babaik. Ngam si ka lang ti ayayatek. Promise. Adita! Alam aminin akagawaam kat pumanukan! Anya, ay sana, mahal. Bakawanan na ka din, please. Ikan na kumapa iti may kadwagon daway. Sana na maulit, mahal. Promise. Awanan ti may kadwagon daway, John! Nukunak a pumanukan! Panaw! Good morning, boss. At nga kayo kumati good morning ita, John. Ang mukha na napasamak dito, kabayatan ti kawan ko. Nagpuskol mo temtirupam nga umaypay lagpakita dito. Apay ka di, boss? Di ka naging didiam mo. Ipag-aamin ni Joy kanyak. Binuya kan rin ibyog dagiti CCTV dito yung department store.
Kaya mo kat mapagtalhan ka. Iso binaybayak nga agbalin ang girlfriend mo ti ka anak ka. Ang nagbindot at gayam. Ay, bossing. Linukom ti asawam. Kat asawam pa'y naijayan. Ti ka anak tulangin din. Manipod ita. You're fired. Agbiro ka langin iti dadum mapagtrabahuan. Ala, pumanaw kan. Bossing, pangasim ko awanan pagawidak. Ita, ikatandak pa iti trabaho. Pangasyo, boss. Awan ti amok apapanak. Kasyan na kumamot, bossing. Dahil tati malala na iti babaero askan ka. Naragsak ka iti damo. Ngam di mo amo no kaano adumtangken katik. Nakaluto ako, mahal. Agar mo sar ka pa'y asak bay asumra ka iti trabaho. Kuha mahal, sanan. Maladawa kami nan. Anya, angam sayang matiin lutok, mahal. Ikabil mo iti ref. Kanak pa ito nagawidak. Angam, mahal. Basta ikabil mo pa lang iti ref kunakmet. Sige, tama pa na kon. Maladawa ko iti trabaho ko. Apay nga itaka lang asumangpot, mahal. Nag-overtime ka kadimanan? Uwan mahal. Ado nga mintinaskan nga may inventory. Iswa nag-overtime kami. Kasta ka di, mahal. Uwan. Sige nga, apay nakaring ka pa lang. Katrabiin. Inururay ko nga ruti panagawid mo, mahal. Di mo mat ngamin intex nga ag-overtime kagayam. Kunakit di ano, anyan tinapasamakan ka. Jay, ko kamin. Ay, nalubat ti cellphone ko. Uwin, nalubat mahal. Iso, dya akong nakatext. Ala, mapantangarod maturugan, mahal. Ay, baka turturog ako na yun. Uwin, mahal. Agsawar aklat bit, ha? Sumaruno ka dagos iti silenta, mahal. Naikunak man no day off mo ita, mahal. Nakapulis ka man. Sa dino ti papanam. Kuha mahal. Imawag namin ti boss ko itay. Masapol asumura ka kano ita. Adda ngamin sumangpat nga stock at masapol nga diskarga mi. Kasta ka di, mahal. Uwin, mahal. Kasta unay mo't abang lom. Ay, kat siyempre, mahal. Apay, kaya't mo nga roda na ang utak asumrag iti trabaho. Amangan mo't no sa balikit din at trabaho ti bagbagam apapanam, mahal. Ay, nawaw. Anya sa bali nga'y bagbagamot, mahal. Awan ti sa bali. Siksi ka lang. Sige, mapana kon, tapno jak maladaw, ha? Di ka mo't nangan, mahal. Ay, ijayak ton amangan, mahal. Good morning, love. Good morning to, love. Day off mo ita? Apay nga adda ka dito, eh. Nakisino ka na ka ni pare Jason, ta day off na. Anya? Iti anya aga po, love. Mansarita ita. Iswa, rumbang na lang ang kadwata. Sabong para kan ka, love. Ay, wow! Nagbang lumatan dagito'y asabong, love. Siyempre, mat na, love. Nagustuhan ka di mo lang. Launay love. Kat, agyaman nak, ha? Happy mansari, love. Napo, ay nawaw, naggana sa'in. Happy mansari, mat. My love, so sweet. John, Boss! dagito'y ka din, dagiti baro nga stocks tayo. When, boss? Okay, i-check mo na yung baga. Nang runa, kat baro at deliver dagiti ang sapatos. Ang mga ano at reject ka dagita. Masapo lang may subli, no at daman sana na saya at ipan nakaramid na. When, boss? No problem. Siya kunti makamo ka dagita, boss. Okay, karon. Nagiti baro nga stocks, ti rekomendayo ka nagiti regular customers tayo. Iti kasta, ngumato manan ti sales tayo. Ikanyo ida iti discount. When, boss? Mala, tanda pa'y pagna. Umawag kayong tulangan no at naparikot dito pwesto. When, boss? Agandad kayo. Iti panagmanay.
Anya nga ayos ti bagbagan pare. Nagpintas ni misis mo. Hanggang napimpintas man ang jet chicks mo. Shh! Tangiwat mo pare ha. Amangan no mangeg na ka ni Joy. Ay sus, kita pare ko eh. Laglagi pa manatiliwan na ka ni din ni misis mo. Ita, inaramid mo manan. Kat iti pa'y mismo akaanakan ni Busing. Delikado ka no, bilang lang pare. Santo ama mo ni bakit ko ti maipapan kada kami ka ni Joy, pare. Ken, santo ba't ama mo ni Joy nga dasawag? Ipasiguradok day taken ka. Day talang, no ibagam kan kwa na. Ay nawaw, among mat ajak ugali ti makibibiyang itibiyag ti sabali pare. Engem, kas nakon. Aganad ka. Ngamin, awan palimed, asa na may butaktak. Don't worry pare. I can handle it. Mayat ngamin no ada reserba. Itikas na? Adda maisukat adagos no malubat dya may isa. Love, remuara ni Busing. Apay no rumor tamat? Papananta ngay, love. Intag date love? Anya? Ang amangan no agungot ni boss. Saan? Siya ti makaan mo. Sigurado ka, love? Wen, kung naglangaro din. Basta umanugot ka, ang mapantag date. Ita ka din, love? Wen Iti kasta, makasublita sakbay asumangpot ni boss. Sige. Ay na wow, champion. Sige, umuna ako na rumora. Sumarunong ka, why? Sige, love. Ay na, wow! Nagpintas to in regalom akwentas, love. Siyempre matalab. Sigaman the girlfriend na sexy? Kat napintas? No di mo igatangan iti kasta kapintas sa kwentas? Nakasusweet ka talaga, love. Siyempre, aramidak amin para kan ka, love. Iso na laeng, tadinak matipaspas siya, ije balayo, love. Ay, kuha kami, love. Basit lang di balay mi. Kababain kan ka. Love, sa anak matkat ana arte. Okay laeng kanyak dayta. Tinapatag, makapasyarak ije balayo. Sige. Agpasyartan to. Ang saan pa nga itawan? Adapay nga min antik iti balay. Iso, bawal ti agyawid iti bisita. Istrikto na diya kabsat ni tatang ko. Iso nga inton maminsan to, wen? Promise, love? Promise. Yo, ngamin, addan asawam? Asawa akam pa idikat awagam iti ante. Ako ang amin, Joy. Ay, kwa, denggan na kumamit lava. Agpalawagak. Awanan ka iti bain, John. Nagpuskol tarupam amangawag iti ante iti mismong asawam. Ti kunam siguro kat kabalan nakapaglulukwanan niya. Joy, lava. Pangasim. Denggan na. Please. Awanan ti rumbang pay nga ipalawag mo. Agawid kakit din. Kat ingka aywan ni Antem. Taamangan no ada World War III ang mapasamak. Dita ka man langan, chick boy. Mahal, stay love. Di na pa naman. Joy, please. Come back to me. My love so sweet. Woo! Nagpuskol at talaga tarupa man niya. At dapay lang ganas mo nga gawin. Makuha, mahal. Mahal tarupa! Anay ko, mahal. Sorry ka din, sorry, mahal. Ilutlutuan ka ni ilablabaan ka. Inaldaw ka nga sa asikaswan. Urnosak amin agamit mo sakbay amapan kang trabaho. Ultimo brief mo, siyak ti gumatgatang. Ngam ang tilagayam ti pangibilbilangam kanya. Kwa, denggan na ka di, mahal. Agpalawagak. Agyaman aklaangan iti amin-amin, John. Ngam pasensyakan, saan ko a-deserve ti kaskan ka, boy. Sorry, mahal. Sorry talaga. Di nakawagan iti mahal. Ngamin, manipod ita, ang sinatan. No ti amom kat mapakawan ka. Pues, nagbidot ka. Agasa matay nawagan nak iti ante, iti sangwanan ti babaem. Tapno niya, tapno paglibakam nga dan asawan. Kwa, mahal. Pudno nga da babaik. Ngam si ka lang ti ayayatek.
Promise. Adita! Alam aminan akagawaam kat pumanukan! Anya, ay sana mahal. Bakawanan na ka din please, ikan ako mapa iti may kadwagon daway. Sana na maulit mahal. Promise. Awanan ti may kadwagon daway yon! Nukunak a pumanukan! Banaw! Good morning, boss. At nga kayo kumati good morning itadyon. Ha? Ang mukha mi na napasamak dito, kabayatan tikawan ko. Nagpuskol mo temtirupa mga umaypay lang pakita dito. Ne, apay ka di, boss. Di ka naging didiam mo. Ipag-aamin ni Joy kanyak. Binuya kan rinivyo dagiti CCTV dito yung department store. Kaya mo kat mapagtalhan ka. Iso binaybayak nga agbalin ag girlfriend mo tika anak ka. Agam nagbidutak gayam. Ay, bossing. Linukom ti asawam. Kat asawam pa'y naijayan. Tika nakatulangit din. Manipod ita. You're fired. Agbiro ka langin iti daduma pagtrabahuam. Ala, pumanaw kan. Bossing, pangasim ko awanan pagawidak. Ita, ikatandak pa iti trabaho. Pangasyo, boss. Awan ti amok apapanak. Kasyan na kumamot, bossing. Dahil tati malala na kiti babae rohaskan ka. Naragsak ka iti damo. Ngam di mo amo no kaano adumtangken ka ti. Ibagasta ba kay? Ay nawaw, umutang ka pala ang iji tersena alakay. Di ta pa'y nakabaybayad iti utang ta. Sigurado asaan nga agpautang ni Antim a karidad. Ayun ngagpaiso. Ay, bakit? Anya nga tanong ilako talangan ti daga nga imbati dagiti dadakkel yaw. Ayun anya. Nalawak at dayjay. Hey, gawin. Pudnaw, tanako nam. Dakkel, tonti kwartata, numaila ko ta. Oh. Sige nga rod lakay. Tulungan nak nga rod amangi kontak. Iti kasta, nalaklaka ang makabirok ta iti buyer. Siya kung timakam mo, bakit? Pudno ka day, tay nadamag ka, benay ka anakan. Anya na damag mo, di karidad? Ilaklako kanumot damatit ti dagayaw. Ay nawaw. Asino tinakadamagan nyo iti dayta, anti? Awan mo tinadakdakamat ni manang matet kanyak. Ni Miloy hindi ta kabang-ibang a barangay kinakadamagak. Napankanukat ni Luis nga asawa ni manang mo iti ayanday di naminsan ngal daw. Ay nawaw. Ay naglukon dagitang agasawa. Pinalubusan nila nga rod idan nga agnaed iti dayja abalay. Iya ko na pa iti daga? Kunak ano ang muyaw benay ka anakan. Ay saan? Ay naman paglangan to na ipagayo kanyak. Amangan no di mi mapuutan ket mailako damin ti daga nga imbati dananang kantatang. Hello, manang Contessa. Oh, imawag ka mat, Benny. Apay ka di? Ay, ilaklako ka no damanang matitidaga. Anya? Isumatin ako na niyan ti karidad kanyak. Idi napanak iti tersena na. Ne, kitaan da tasaan damat ako ko amin day tadaga. Ay, daytang rodket. Ay, narigatin. Amangan mo agraman ti daga para kumakadata. Ket ilako da. Ay, mapan kanto man iti ayanda. Mapan mo ibaga, ano mabalin kat awan ko mati mailako. Wan manang, umawag akto. Noon niya ti mapagsaritaan mi. Ne, anya tiraramidam dito'y balay bakla. Ay, ginake no nadamag ko nga ilaklako yung kano ti dagadanaan ng kantatang. Kan, anya ko matiisyo ngay. Nabayag mo tan ang natay dananang kantatang. Kan may isa, da kami tinangasikaso dito'y balay nga imbati da. Da kami matlaang tinagbalin a caretaker iti day tadaga. Ay nawaw, pinalubusan da kay langarudon nga agnaed iti da iti abalay. Kasta pala ti bagayo. Anya ko matibibiyang iti daga dananang kantatang.
Adamot ang negosyong. Sigurado nga adon ti kwartam. Nimot manang kontesa, adan ijay abroad. Di ibaga akayat yu pa'y ti makibingay kanya. Apay basol mi ang rin mga itibiyag mi ka ni Manang Kontesa? Nagagat kami ngamin. Gaputa na saya at ti kasasaad min, di na kam ibingayanan iti sa nikwadana ng kantatang. Kasta? Mayaten ti biyagyo, nga makiinagaw kayo pa'y laeng mat iti day taalote. Ha? Gamrod kayo talaga? Hay, adakar bangan mi iti day adaga. Iso asana mabalin nga ilako yulatan. Ay nananagagat kayo kumamat, di saan kay kumaamang namnama iti sa nikwa nga imbati dananang kantatakla. Anya ti may na imbaga, bakit? Anya kumapay ngay, di na kayat nga ilako taday di adaga. Ay nawaw. Apay kuma, nagrigriga ta ka ng sapul iti bayer? Itataadan mayat agumatang? Kontraan na kita akabsat maw. Day tangarod ka lakay. Gamrod dalaunay mo. Adamo bukod na nabalay. Adamo negosyo da. Angam kaya't dapat iti makibingay iti sa nikwa nga imbati dagiti dadakalyaw. Unay mo tikas tanga ugalitan. Ay na, uray anya ter aramiden dagita adwa. Mangilako talata. Apay kat asaanon? Ay wala. Agruam da. No tila kaya't dater aramidin ta. Kumusta nga ibinay kaanakan? Anya tinagsaritaan niyo iti kabsat mau. Ay, natangken ti ulo na. No kasta, ilako dalata. Ay, naday tangarod, anti. Imbisa mo na anda. Saan tatimot sadot dati ng nangruna? Isi mani ti kayat da? Ay nawaw, isudan tumot laeng ti kaasay no ilako daday taadaga. Sa dinunto nga iti papananda. Jak amo kadagi nga gasawa. No adda ngamin ibagami. Ay na, da kami petagbalin adakes. Da kami kano ti gamrod. No para kanyak, saan akinagamrod dayta? Nga main, pudnumat nga dakarbungan nyo iti dayta adaga. Ngayon no talaga disidido da mangilakaw. Naska na pagbibingayan nyo ti sanikwa dagiti dadakalyaw. Tamangan no mailako da, agraman ti bingay yu kumakan kontesa. Amo ko no asino ti mang sug-sug-sug kani bini akabsat mo. Tapno lapdan na ti panangilako ta iti daga matay. Asinaw lakay? Kaya no ni anti makaridad. Anya? Ni Auntie Caridad ti mang sug-sug-sug kim ni Benny? Ay nawaw! Wain, nangag ko kahit na pagsasaritaan da ita lima basak iti paraangan da. Man nakibiyang matlaunay day nga Auntie Caridad. Bagbaga ang mangki di bakit? Amangan mo kaya't naman ti makibingay iti sanikwa dagiti dadakalyaw. Iti anya ko maaga po ang makibingay, ha? Ay kaya mo matan ti ugali dagiti gamrod at tao. Ala, bayam, mapanak to iti tersena ni Auntie Caridad, tagsarita. Ak matay kanakan. Very good kalaunay matan ni Auntie Caridad. Ay pangaasim, di ka agiskandalo dito'y tersinak si kamatay. Panagkunayo ka di, ketjak ang mo ada kayo timang sug-sug-sug kini Benny akabsat ko? Hindi ay, saan akasta matet ka anakan? Saan ko asug-sug-sugan ti kapsat mo? Ibagbagak lang ti pudnukan ko na. Tikit di ko nayo, pag-interesan nyo matisan ni kwa day dinanang kantatang. Ay nawaw, tasak pa'y tida kasita. Gamrod kayo launay mat. Na, di ko maipasa ti aramid yaw. Taoray kaskasanaw, saan ko apinag-interesan dagitasan ni kwayaw. Sika ti gamrod matay, di mo amoy. Mabalin ka din ang maalat at ibayad na. Bayad nga. Awanan urayin ta kwarta. Ay nawaw, apay ngay. Di na kanok kaya't agatangan ay. Narigat ka no. Anya? Kinasarita ka nung amin ni Benny akabsat mo. Diyan ka mo, nonyat impagpagana. Una yan day tabi ni. Nasayatan ti kasasada. Ito, kaya't dapat iti buminga iti imbati dagiti dadakalyaw. Huh? Ay na talaga agamrod dagita.
Kumusta kayon, Luis? Manang kuntesa. Oh, apa akas la nakla at ka nakakita kanya? Ay, kwa. Ay, saan mo ta? Di umat ngamin impakpakam mo. Nga itagayam ti panagawi jo, manang. Sa dino tayan ni Matet? Kwa, nadapay la iti silid may manang nakaturog pa'y. Alas 10 ni agsapa nga nakaturog pa'y laang? Awan ka nung ngamin ti aramidan na ita manang. Ay, manang, agtugaw ka pa'y lang ha. Tama nga lak iti inumam. Saanan, Luis? Nagmerienda ako nita, iti ayan da Benny. Ay unay kan Matet? Kastagayam ter aramidan yaw. Awan ti kunayong agtrabaho kayo. Manang Kontesa. Day talamat maturog ter aramidan yaw. Kat no awan ti kanan yaw, ti dagadananang kantatang ti pag-interesan yaw. Kasta? Di ka kumamit agsao akas na Manang Kontesa. Nasaya aton ti kasasaad yo. Ita, kasta kayo pa'y. Ay, di nakpagsasawa na kasta Matet. No narang ay man ti adda pa nagbiag mi ka ni Benny ita, day takat gapo ta nagagat kami. Saan mi anam naman ti itid dananang kantatang? Ay, nawaw! Anya nga rin ti kayat mo asawan, Manang. Nadamag ko kat ngilakla ko yo ti daga ana panawan dagiti dadakkel tayo. No diyo kayat, di saan lang. Kukwayo amin nun. Gamrod kay kit diya. Si kamot nga men, ti kamali, Matet ka anakan. Kat, pudnumat ang ti karidad. Addan ni Manang Kontesa ijay abroad. Narang ayon ti panagbiag na. Nimat Benny, addamat ang ti bukod na abalay ijay sentro. Adda pa yung negosyo na. Kat, nubak nang da. Anya ti kayat mo asawaan, Matet? Hay, jak maawatan. No apay akayat dapay laang ti makibingay kadagiti sa ni kwadananang kantatang. Kinagamruden ti kastang aramidan daan ti. Ay na, Matet, pasensyakan ka na kan. Ngampadag ko na kat si katigamrod. Di mo kumabukudan ti kinabak na nga imbati dagiti dadakkelyaw. Oray no nasaya at ti kasasaad dagiti kakabsat mo. Ibingayam lattay da. Ngamin, dayta ti maiparbang. Jak amo anti. Kan maysa, nagregregatan dagiti dadakkelyo day tadaga. Iso ano mabalen, kat di yun ilako. Mula anyo kiti. Oh, Manang, adto yung titulo ti dagadananang kantatang. Da kayon ti makaammo. Kunak man no kunam nga alamon ti bingay mo tapno mailako mon. Saanin, Manang? Umanayan kanyak ti balay at tawid ko. Sigurado ka kaday? Wen, makaammo kayo matan kini Benny nga agudwa. Tapno di yu ibaga agamrudak. Tabi no kudak ti sanikwadananang kantatang. Ay na si kakit di Matet. Mabalin nyo lat tamot amulaan day ta adaga. Ang pangaasiyo ko mata di yu ilakla ko. Day talaeng ti pakalaglagipan tayo iti nagrigatan day dinanang kantatang. Amangan mat no. Napagsalitaan min ka ni Benny ti may papan iti day ta abanag ading ko. Palubusan kayo magmula ngam diyo ko matagikwaan. Tarumbang laeng apagbibingayan tayo day ta adaga. Kang ronaan ti amin, diyo ko mailakla ko. Taday ta ti mabalin a pagrugyan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.